Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Bek, Sekjen Perkumpulan Pengusaha Bir Peletok Indonesia. Mau ngajak abang empoknya Babe untuk nonton live streaming workshop virtual pembuatan bir peletok pertama kali. Ada di Facebook, di fanpage Perkumpulan Pengusaha Bir Peletok Indonesia. Jangan lupa hari Rabu tanggal 9 September jam 11 sampai jam 12 siang. Nih, ada pantunnya, kita bacain ya. Di atas peti ada selampe. Selampe di peti jangan dijual. Abang empok jangan lupa kita nonton workshop virtual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelotoker. In the woods, always on the run from Captain Hook.